iki gitabo nacanditse kubera ko iwacu no ku isi yose abantu banyotewe ubuntu nibura barakunda kubyandika. Nkarondera rero ko abakuze bakizirikana bakumva ubuntu abasokuru baturaze, bakumva n'ingene twabutaye, bakaraba n'ingene twosubira kubuvyura. Nicyo gituma rero nanditse iki gitabo cyane cyane kugira ngo abakunzi bakizirikane, bakiyage, hanyuma bace bakireresha abana babo, baze barabonanisha abana bababwira bati ubuntu bumeze gutya bumeze gutya bumeze gutya, bafise icyo baherako mu kwiyumvira. Nicyo nanditse iki gitabo. Jewe ndemeza ko ineza irama ikaramba, yama ihera ku bantu bayumva bakayishyira ku mutima, bakayishikiriza abandi bayishyira ku mutima, akaba nk'amazi mu rukangaga bigateba bigakwira hose. Sinemerana mba ko ikivunga gishobora ibintu mu ntango, ikivunga kirafashwa. Nicyo gituma narondeye rero kwandika igitabo kugira ngo hagire abantu bakizirikana, bongere ko ibyabo nabo bakuye mu miryango yabo iwabo, hanyuma rero baheze bagwize ubuntu mu Burundi no hanze, n'abashaka kubijyana hanze bakabijyanayo. Mugabo jewe nifuza ababanza kubyumva. Nicyo gituma nanditse iki gitabo cyane cyane nacyanditse mu Gifaransa kubera ko arirwo rurimi dukunda kwandikamo, mugabo no mu Kirundi nzandika. Ubu nandikiye abantu bumva Igifaransa n'Ikirundi uko ari bibiri.